Voditelj promociji nového Tamášovho románu, ktorý napísaný i drukovaný na serbskim jazyku, bol písateľ, publicista i náš kolega Đorđe Randelj, a o knižky bešedovali literatúrny kritičar Ksenija Katanić, redaktorka vydania doktorka Radmila Gikić-Petrović i sam autor. Predstav knižka po srpski. Pretože je pisana po srpski jak nocni maili. Ono u suštnosti vi pripovedani moj život, da su to ti nocni maili, gdje ja zadrzenu osobu žensku, ona srpkinja, i ja pisal maili po srpski, ona već i to v noci staval na 2 na 3, napisal mail i već čekal da sudinu da ona vraci mail. Možda sam povedal na određeni sposob, to boli taki tajni maili, što već posle sam doznal, že moja žena ih zadnjem čitala, vyhrebala za sve toho garbidžu šmeca, ta prečitala, ta sam darmo skrival. I tako da se rok tirvalo, ja pripovedal presto ti maili svoj život, bo sam dumar, že umeram, hori sam bol. A ona na određeni sposob me cešela, ali ja zato čas pripovedal i cali svoj život. Promociju so svojim špivanjom prikrašal hor Harmonija Ruskog kulturnog centru i Grekokatolickej parohiji Petra i Pavla.